Pai nora e te iwi kei te ohorere katoa ngā iwi kāinga o te hapori o Whangārei i te whakamahinga mai o etahi kohatu whakamahara tawhito hei whakapakari i ngā pātū tai moana i te rohe o Onerahi. Hei tā ngā iwi kāinga he takahi tēnei i te hunga mate, he mākutu hoki i te hunga ora. Kei a Roy Hananuri tēnei pūrongo. Kei ngā pakiaka o tēnei pohutukawa, te tehi mate nui. Kei tēnei pakitara tai moana, te toinga mai o ngā mātua tūpuna. It's disgusting to Māori to have these here and people walking around the beach. Kei te taku tai moana o Onerahi i Whangarei, ngā kohatu whakamahara e takoto mārara atu ana. Hei tā wirimu pohe o Ngāti Kahu Parawhau, he mate kei te haere. One Maori boy was putting his boat in the water and I showed him and he took the boat away. He's not back. Koinei te urupā tawhito kei te tiriti o Selwyn, ia Dan King o Whangarei e tamariki ana, ka haere mai ia ki konei. One time I went back, hello, no headstones. Next thing you hear, they're out here. How disgraceful. Kua riro mā te kaunihera o Whangarei tēnei take nui e whakatika. We all want to do the right thing and we want to make sure that they are picked up, taken to the place that they belong. I horere mātua roto i kaunihera i te kitanga o ngā kohatu nei, i muri i ngā pakitara kohatu i roto i te tahataha o te moana i Onerahi. We believe that they should be moved. I'm gutted because it was about 40 years ago they had this problem here and the council was supposed to fix it up then. E tuhi ana he cultural impact assessment e parawhau i tēnei i ngā rā kei te haere mai nei, hui ana rātou, kia puta ngā kōrero ka mōhio i te kaunihera me pēhea te whakamua, haere whakamua. Koinei te kāinga tupu i nāenei o te papatā nifa. Engari, ko wai ka mōhio, me he mea ka hoki mai ngā kōhatu whakamahara ki konei. Roy Hananuri, Te Karere.